Ćemo lupit kao ovo. Hoćemo lupit jedan drugog. Lupit jedan drugog, da je. Šakom u glavu dum dolje i jevi. I To je početak. Ne? sljedeće minuta šutnje, daj. Kaj danas smo spremni, A? vidim. A mogu si roze Ja šuze mislim obući? da- Mogu nemam sam ga- ja roze, nemam mogu roze. si reći da će se tako obući da ja roze šuze obući. Ne, pa htio sam biti malo da Dobro. udaram od tebe, znaš, Da. nisam baš sad Ok. roza braća, topla braća. To je To su za te današnju tople boje. temu. To je za današnju Znaš, temu. Tako da... ja ću samo malo jače zategnuti već kad tak to koristim, Dobro, malo ću nemoj dići sad- hlače gore, evo čisto, Ljudi će- ne, to je Dobro, više Tema je radi- eksplozivnost. Ne znam kaj si ti zamislio za današnju temu. Mislim, je, imaš obukao pravo, si da. se eksplozivno. Eksplozivno sam se obukao, da. I impulzivno. Ujutro kad sam se oblačio. Znači da, ozbiljno. Sad Ajde, sad eksplozivnost stvarno. na redu. Pričamo o najzbiljem dijelu treninga, zapravo. Najvažniji. Znači, sve što smo do sad radili, kad si dobar u svemu tome i kad Onda- ti sve to skupa lijepo, kad je to lijepo sjelo i leglo na svoje mjesto, onda možeš razmišljati o toj eksplozivnosti, odnosno takozvanoj pliometriji. Nije takozvana, već je to disciplina za sebe, pliometrija ili eksplozivnost. Odnosno pliometrijski trening je trening eksplozivnosti, to jest trening primjeren razvoju eksplozivne snage. Kao što smo napomenuli već, dakle ovaj trening je sam vrh, šlag na torti svih treninga do sada. Ne naših, nego generalno. Općenito, da. Ja kad govorimo i kad je znači, na tapeti taj pliometrijski, odnosno trening eksplozivnosti, eksplozivne snage, dosta volim tu biti suzdržan. Prva stvar je to nije trening za svakoga. Nikog ne želim omalovažavati ovom prilikom, ali to nije trening za početnike. Nego na Postoje jednostavnije vježbe koje su manje agresivne, manje opasne, ali definitivno kad bi govorili o pliometriji kao treningu, da li je to za početnike ili nije, ja kažem apsolutno ne. Sam pliometrijski trening je zapravo došao iz potrebe da se vrhunski sportaši, to on je krenuo, ja bih rekao, najviše starta zapravo iz atletika, ajmo tako reći, gdje su već sami vrhunski sprinteri i skakači u dalj, skakači u vic tražili, odnosno njihovi treneri tražili još jedan ekstra level kako još pospješiti njihovu tu kvalitetu, u ovom slučaju eksplozivnost, da budu brži, da budu jači, da više skaču i tako dalje. Dakle, ako neko već ide se baviti treningom eksplozivne snage, bilo bi dobro da je stvarno u nekakvom sustavnom treningu i bicikl, vožnja, trčanje, znači nekakva i konda osnovna, barem osnovna, i da je već neko vrijeme proveo vježbajući da li u teretani ili samostalno doma, ovo kako mi to promoviramo, da vidi da stvarno sad može baratati svojim tijelom, da je u svakom trenutku svjestan svog tijela i da vidi svoje prednosti koje je dobio kroz treninge, isto tako i mane, znači stvari koje mu još uvijek fale, koje još uvijek nije možda usavršio, na kojima treba još raditi. Dakle, nije baš dobro preskakati nekoliko koraka, jer naime, jedan korak, dva unaprijed, a nisi spreman za to, mogu te unazaditi nekoliko više koraka unaprijed. To je ono kako smo i u prošloj epizodi napomenuli da postepeno naprijed, da ne preskačeš korake. I tu je zato, sad kad ljudi vele, zašto ne bi radili pliometriju? Pa pliometrija je dosta agresivan pristup treningu. Ja bi to dosta se tako rekao. Ne zove se bez veze stresni trening. To je vrlo stresno za mišiće, stresno je za tetive i ligamente. Znači, kad govorimo o nekakvim skakačkim treninzima, donji dio tijela konkretno, dakle, vrlo je stresno prvenstveno za koljene, za skočne zglobove, možda i mrvu više, pukovi isto na koncu. Gornji dio tijela mogu opet dosta nastradati ramena, možda na koncu i vratna kralježnica, zapravo cijela kralježnica ako jedan nagli ekscentričan krivi pokret. Zdravo seljački, u nekom kratkom roku moraš izvesti nekakvu iznimno nagli pokret, skok. Da, cijela bit tako. Međutim, na biciklu, evo, ti sad možeš masu situacija eksplozivnih navesti na biciklu. Prvi primjer, jedan najjednostavniji ti je kad izlaziš van iz benta, kad ulaziš u bent i onog trenutka kad moraš izaći van, odmah, evo, recimo kreneš užasno brzo pedalirat, recimo trebaš iz nekakve brzine koje si kočio, ušao si u zavoj, opet naglo izaći iz njega van i krenut vrtiti dalje. Dakle, recimo. Tu si dobio sad upravo recimo to pedaliranje. Znači same pedale, kratko,
kratkotrajno, ali eksplozivno, brzo, maksimalno ispojiti energiju kroz pedale da ne izgubiš na brzini ili da dobiješ čak na brzini, da imaš poslije nastavak staze nešto lakše, da gubiš to manje vremena. Opet, sve se zna. Ti si pokusni kunić, otkud krenut? Ja bih rekao kao i do sada metodički opravdano od nekakvih lakših vježbi i ni nećemo se držati nekakvih opakih vježbi pliometrije, odnosno da, jer to treba postepeno što smo rekli, da dođeš do tog nekog nivoa da te stvari možeš. I treba nam možda onda i malo više i rekvizita i prostora. Taj oblik treninga zbilja treba doma možeš odraditi nekakve osnove, ali činjenica da ti treba na koncu puno više prostora i mogućnosti kroz rekvizite da bi odradio pravi, dobar eksplozivni trening. Pa za početak, ja bi ovako. Znači, podijelit ćemo na donji dio, to je ono što svi kad kažu eksplozivno uvijek vidite tu skočnicu. Da. Pa onda bi odradio još gornji dio tijela kroz nekakve vježbe iz sklekanja. Može. Sama eksplozivnost, znači ona može biti vrlo jednostavno odrađena kroz nekakve najobičnije sklokove, bez ikakvog opterećenja. Znači ovo, hop, hop. Dakle, moment blagi dolje i maksimalno gore eksplozivno. Ja ciljano pokazujem rukama, jer ako ti hoćeš ići više gore, a ruke, ima jedna varijanta, ali dobro, držimo se sada okvira našeg vježbanja. Znači ti sa potiskom ruku prema gore dobit ćeš više na visini, tako, inerciju ideš gore. To je rade skakači u vis, kad idu onom rukom, još jednom pogotovo preko one letvice kako bi dobili taj luk i kako bi ih ruka čim više gore vodila. Upravo tako. I to je isto kod skoka na bajku kad gledaš. Znači ovo ovdje je niš drugo nego ovo je položaj na bajku kad ti stisneš bajk da skočiš. I onda smo došli do toga, to ćeš ti sad demonstrirati, nakon klasičnog eksplozivnog skoka, bam, brzo gore, ista stvar sa iskorakom naprijed, bam, brzo gore, recimo da je to možda čak opravdanije, odnosno jer nam je slično poziciji na bajku. Tako je, upravo sad, to. Možemo opet ono što si rekao, znači da sam iz ove pozicije, bam, gore, a mogu i onu napraviti da promijenim... Možeš promijeniti noge u zraku, znači tu imamo nekoliko varijanta. Znači da ti imaš cijele varijante. Tako je. Poanta svih ovih vježbi je zapravo da ta reakcija, znači u momentu kad si ti dolje, kad se spuštaš, kad se sagibaš, o tome uopće ne razmišljaš, ne? Da. To je taj u jednom momentu koncentrični dio za kvadricepse. Sad nećemo ulaziti u anatomiju i u žargon, riječnik vježbanja baš, pliometrijskog, ali recimo, znači, niko ne razmišlja uopće o ovom pokretu, jer on je kao manje važan. On je samo onaj preload, dakle on te priprema za ono što dolazi. I okej, ovo ide relativno jednostavno, tu bam, moraš najveću eksplozivnost dati u tom momentu prema gore. Znači to kad radiš, ovo nije skok eksplozivnosti. Ovo definitivno nije skok eksplozivnosti. Ti moraš otići dolje i gore se ispucat. Tako, ima ta varijanta, evo, di ti ruke daješ dobro, iza. Ja dajem iza. Da se razumijemo, to je samo malo drugačija vježba u odnosu na ono što sam ja pokazao s rukama gore, ali efekti su identični, ne možemo reći da nisu. Sljedeće, znači nakon ovih nekakvih osnovnih vježbi, koje su najmanje, ja bih rekao, i stresne za zglobna tijela, možemo konkretno odraditi, opet, još uvijek smo stabili na tlu, ali sada jednonožni, znači ne u iskoraku, nego jednonožni skokovi, gdje ti zapravo želiš iskoristiti zamašnu nogu, to je ona noga koja u ovom slučaju, znači, ajmo reći, visi, slobodna noga, i u principu želiš maksimalno iskoristiti nju da bi te gore, potisnula, tako je. Ili, normalno, sad ja primjećujem kod sebe kad razmišljam o pokretu, onda se stiltam. Znači, najobičniji jednonožni skok, ova noga će odraditi svoje. Jednostavno se gurneš gore, ne? Cap. Da. I sad to, jer ti čim kreneš mahat s nogom... Ne, onda razmišlja, onda zapravo više ničemu drugom ne razmišljaš, na kraju ona noga koja je skočna, skočna noga na kraju ne radi svoje uopće. Ne radi svoje. Dakle, jednonožni skokovi u mjestu, cap, isto, čim brže, dakle, cap, gore. Može demonstrirati par pokušaja. A vidiš sad, to sam sad namjerno, kad kreneš razgovarati, ova noga je stajala tu i u stvari nisam uopće ni micao. Da. Znači nisam uopće niš radio s njom. Imaš, pa čak i već kroz to imaš nekoliko, ja sam i trenirao atletiku, tako da ti to bolje. To su sve, atletske vježbe i onda sve te skokove koje si sad pokazao možemo raditi i u pokretu.
Mi ovdje nemamo toliki loft, Mi nemamo mjesta. ali jednostavno, znači možeš cap Naprijed. Da. naprijed. Ista priča, dobro, iskoraku ne, ali evo, jednonožni skok, znači ovo. Naprijed. Da. Naprijed. Jedna noga, druga noga. Broj ponavljanja. Pa ne znam, ili ima potrebe, pogotovo u inicijalnoj fazi, recimo 5 ponavljanja po nozi ili po vježbi, mislim da je sasvim dovoljno. To je isto ključno, znači baš sam sad zato napomenuo broj ponavljanja, ne se ubijati u velikim brojkama, jer eksplozivnost se vrlo brzo crpi. Da. Ajmo tako, laički rečeno. Trošiš materiju. Jako brzo trošiš gorivo u sebi za tako eksplozivne, snažne pokrete i zato je bolje biti fokusiran na kvalitetu izvedbe, znači na možda manji broj, ali kvalitetno izvedenih pokušaja, nego se posvetiti sad ubijanju od čega neće imati ništa. Na kraju možeš samo riskirati ozljedu. Ovako, ajmo onda krenuti opet sa onim nekako prirodnim dijelom, a to je skakanje na povišenje. Vrlo jednostavno, skakanje na povišenje, ti ćeš to demonstrirati, ne treba. Znači, ali poanta je da to bude stvarno eksplozivno gore, znači svako može skočiti ovako kilavo, ja bih volio da ti sad pokažeš bam, gore, taj moment eksplozivni. Znači da smo tu smo i sad ti brzo gore, ne? Upravo to. Kod tog moramo paziti da nam se desi kad skočimo da nam noga ne zapne za da, dug. Super. Vidiš, tog se ne bi ni sjetio. Znači bolje je biti udaljen tipa barem jedno stopalo, ako ne i dva, od samog povišenja nego doći preblizu. Jer kad dođeš preblizu, kad skočiš, može ti se vrlo lako zapesti i onda pa ti onda ako nisi talent poput mene da imaš sad već izrezbarenu cjevanicu od pedala, onda možeš to i ovdje nadoknaditi. Možeš, da. Ak si mazohist možeš, znači opet tu smo, hop, gore, ne? Upravo to. Ja volim davati, kad radim sa svojedobnim sa sportašima, sa rekreacijom, svejedno, volim davati ritam na skok. Na pljesak, pardon. Znači ja pljesnem, ti skočiš. Druga varijanta je jednonožni skok, koji je dobar za ovo povišenje. Kad okreneš boks na kontrastranu, odnosno na onu višenu stranu, to je sad već dosta opet. To su sad opet ove napredne, ne? Ne bi to radio na nekakvim većim povišenjima, pogotovo ne u početku. I sad je tu isto ono bitno što smo rekli da se odmakneš od boksa, jer kad imaš jednonožni skok, tako je. Moraš imati stvarno prostora, jer ti jedna noga zapne. Da, nije zgodno. Imaš hoće da su zapele obe. Malo će te nos boljeti, ne? I znači lijeva, naravno, radi se obe strane, lijeva i desna. Broj ponavljanja evo, opet, recimo, viš kako te lijepo zanese. Tako je. Broj ponavljanja zavisi, možda ako je nekome ovo teško, bolje neka radi čak manji broj ponavljanja. Kroz više serija, tipa 2 ponavljanja, 3-4 serije. Recimo da imam nekakav boks, klupicu, nešto šta skačem, a ne mogu skočiti, koja bi mi bila opcija? Da bi mi bila opcija možda oni jednonožni? Imaš i tu varijantu, apsolutno. Znači tako, jednonožni, ajmo reći, iskorak na povišenje. Tako je. Ali isto tako eksplozivno. Znači ovo, Da. to su onda, zvučni efekti su još puno bolji. Da, upravo to. S obzirom na ono što sam prije napomenuo, pliometrijski trening zahtijeva dosta prostora da bi se moglo raditi nekakve ozbiljnije, zahtjevnije vježbe. Ja ću samo napomenuti da ovo što se ti izradi iz mjesta možeš raditi jednonožne skokove, na primjer nekoliko skokova na jednoj nozi ili sunožni poskoci, 1, 2, 3. I onda još dodatno naskok na boks. To ne zahtijeva sad toliko prostora, ali nećemo sad to pokazati. Mislim, možeš, možemo ga pomaknuti. Možeš dva skoka, imam sad 1, 2. Viš, tu si već bio, a viš kako je bio ograničen. Ograničen s tim prostorom. A ti realno tu moraš maksimalnu energiju dati u ona prva 2 skoka, jer ti zapravo oni garantiraju treći naskok na povišenje da će biti pravi. I onda su to već udaljenosti koje od 10-15 metara, nije više 2,5 metara. Zato to ostavljamo za neke druge prilike jednom drugom zgodom, ali držimo se ovog nekakvog osnovnog što si pokazao. Znači pokazali smo sunožne i jednonožne naskoke, pokazali smo naskok u iskoraku, bam, gore. Ono što bi još sad dok smo u ovoj domeni naskoka napomenuo, ajde prvo ćeš pokazati vježbu, znači malo ću tu pokazati, samo pomaknuti, znači sa niže točke, dakle naskok na boks i saskok dolje. Naravno čuvaj glavu, nemoj sad napraviti, nemoj barat rekorde, to je već odavno sve. I sad idemo lagano dolje. Tako je. Ista stvar na drugu stranu. Ajde, odi na drugu stranu, ista priča. Znači, gore.
To je ona varijanta, znači osnovna. A kada želiš biti još mrvu brži, znači gdje još više dolazi do izražaja eksplozivnost, a još uvijek u domeni, ajmo reći, neopasnog skakanja, onda samo nemoj skrati fazu čekanja na boksu. Dakle, zato je važno svaki naskok u startu vježbat, ja ću pokazati po dijagonali. Čim naskočiš gore, ostati u čučnju. Zato što ovo priprema već za onaj sljedeći skok odnosno naskok dolje. Govorimo o skoku, ne o propadanju. Znači, propadanju je malo kasnije. Recimo, to bi izgledalo ovako. Tako da je, ti sad nemaš nažalost visinu, ali ti bi to inače demonstrirao sa još skokom daljim, naravno. Skoku dalje, da. Da, znači skoku dalje sa povišenja, tako je. I onda doskoči dolje, ne? Tako je, upravo to. I sad tu možeš varirati, i visina i udaljenost. Opet malo, mislim, progresija ide sukladno mogućnostima fizičkim u određenom trenutku. To smo već par puta napomenuli. Ok, sad kad smo odradili praktički sve vezano uz naskoke, sad ta faza skoka sa povišenja, ona je zapravo možda to je najstresniji dio, saskok dolje, jer zapravo pliometrija dosta temelji svoje skokove upravo, ne ona faza naskoka isto važna, ali onda ona faza saskoka, pa neki skok koji dolazi nakon toga. A to je najstresniji dio za koljena i za skočenje, čak možda za koljena više nego za skočenje zglobove. Dakle, ona faza kad ti skočiš gore, skočiš dolje. Često puta nakon toga slijedi odmah još jedan skok. Ne? Tako da ima tu, ali to je opet, velim, to je po meni sad već u domeni malo naprednije pliometrije. I realno je opravdano to raditi, ali kad dobro usvoje ljudi, kogod da vježba, kad vježbač dobro usvoji ove osnove, onda može krenuti na ovo. Dapače, zašto je ova vježba dobra kad radiš znači, naskok, saskok, skok? Ti kad si na biciklu, masu puta ćeš doći na jedan nekakav bump, znači nešto to ćeš baciti, to uspiješ riješiti, već te čeka sljedeće upijanje i skakanje preko sljedeće prepreke. Skok iz zavoja u zavoj, zavisi di voziš, u bike parkovima je to češće nego na Sljemenu, ali znači, taj eksplozivni moment gdje se ponavljajući eksplozivni moment, gdje nije samo jedan moment, bam, skočiš i minut. U vožnji nije da ti sad imaš, sad odradiš jednom i gotovo. Tako je, masu puta ćeš upravo to. U minuti imaš, u 30 sekundi znaš imat po 5 do 10 raznih situacija gdje ti trebaju koje kakve promjene i slično. Dobro? Da. I sad kad smo obradili temu naskoka i saskoka, idemo malo ubaciti propadanje. Koje više nije, znači sad kod propadanja krećeš sa povišenja. Propadaš, dakle doslovce sa više točke na nižu. Ja bi demonstrirao jednu varijantu, ostatak možeš ti. Dobro. Znači kod propadanja ja se penjem, evo krenut ću tu s tvoje strane. Sorry. Ja se popnem gore normalno, prirodno i sad zapravo opet mogu na pljesak, bam. Skoči dolje. I skočiti još jedan put gore. Evo, sad smo već krenuli malo, možeš samo sad skočiti dolje. Ali realno onda tu radiš samo upijanje, što opet samo po sebi nije loše. Ali ako želiš dodatne efekte izvući iz pliometrijskog treninga, konkretno ove vježbe, onda imate još taj eksplozivan tako je, znači taj moment doskoka svest na minimum, znači ta tranzicija iz doskoka, iz takozvano, kako smo rekli, potonuća, ajmo reći, i bum gore, znači da taj moment bude što kraći. Znači to bi trebalo biti što brže. Znači ovo i odmah gore. Ne? Tako je. I sad recimo... I kod propadanja nije poželjno da ideš jako visoko gore, u skoku vis, pa dolje pa gore. Ima i ta vježba. Ali to je onda stvarno već jako... To je top elite klase. Ne? Ovo je znači tu si na rubu nekakve visine dolje efekta, i odmah gore. Ne? Jer ti želiš propast ipak sa neke niže točke, a ne se još dići gore, pa onda spusti dolje. To ti je isto sad za gledatelje prepoznaće na biciklu situaciju kad nemaš jump, skok, tipa gap, gdje ga moraš, no što smo rekli, eksplozivno ciljnuti preskočiti, nego imaš samo nekakav drop. Dakle, sa više točke, step down. Dobro, drop, držimo se dropa. Drop klasični imaš na enduru, ona dva lijepa napravljena, čak su obnovljeni, gdje ti zapravo trebaš samo spustiti bike dolje, jer sve ostalo je dosta hoćete izbaciti za ravnoteže i nezdravo je i za bicikla i za tebe. Ali znaju ljudi masu puta simulirati, jer to im je valjda fora, jer znaju da dolaze na flat, da skaču na ravno, nema rupe između. I onda znaju dići, mislim to se tebi meni zna desiti, i dan danas u vožnju, u žaru, da se ne znam, zezaš više na bajku. I onda na tom dropu ti digneš nepotrebno bicikl visoko gore. Onda skužiš da se umjesto da si lijepo samo doskočio sa visine od metra, ti si digao bajk još metar gore, totalno nepotrebno. Gubiš vrijeme u zraku, postaje opasnije u zraku i tako dalje. Tako i ovdje,
Sad, evo, znači usporedbe radi, tako je ova vježba, ako ti sebe digneš gore, onda taj doskok postaje još nespretniji, odnosno još stresniji i tako dalje. I to realno, uključujući i mene i tebe, mislim da u ovoj priči nema tu previše mjesta za takve vježbe, ne treba to raditi. Treba raditi nekakve osnove do malo naprednijih vježbi, sasvim dovoljno utječu na razvoj eksplozivnosti. Ne? Dobro, super. Sad, kad govorimo o eksplozivnosti, pokazali smo vježbe za donji dio tijela, to je ono prvo što svima pada na pamet, nekakva skočnost. Međutim, i na biciklu, kao u svakom, kao u mnogim sportovima, eksplozivnost odrađuje i gornji dio tijela. I to dakle, tako je, ruke, prsa, ramena, sve nešto, povlačenje, čupanje, hoćeš, nećeš, dijelom sudjeluju ruke. Odnosno gornji dio tijela. Pa bi se ja tu posvetio doslovce skleku. Dobro. Nekoliko eksplozivnih varijanti skleka. Okay. Možemo koristiti... Ne, dapače, pusti sad gledao, odlično će doći. Varijanta eksplozivnog skleka samo znači sa odgurivanjem od tla, u ovom slučaju od povišenja jer je lakše, opravdano metodički lakše. Znači odgurnut se samo tako da ruke budu u zraku u momentu kad si se odgurnuo iz položaja, ajmo reći, ovog donjeg skleka. Znači ovo, hop. Aha. Znači maksimalno moraš... Ali opet pogledao na tom, vjerujem da ovo nije ni malo lagano čim si ti... Ne, uopće nije lagano. Tako je. Moraš se ipak dati za ovo. Moraš se za ovo napraviti. Nije da je to sad... šetnja kroz park. Upravo tako. Nije. Jedno je kad ti radiš sklek običan na povišenju rukama, onda je lakše. A kad radiš ovo opet zahtijeva dosta veliku dozu upravo te eksplozivne energije koja najviše troši, snage. Sad, tu možemo možda paprit. Aj ti pokaži kroz sklek, kroz pljesak rukama. Napraviti sklek, pljesak. Znači isto tako, da ga dobiješ, moraš ga dati eksplozivno. Tako je. Eto. Ili... Možeš 2, 3, tako je. 5, koliko onda možeš iza leđa, ali ne znam da li to sad idem pokazivati. Mogo jesam, ali nisam dugo radio. Pa neću, bez brige, neću. A mogo bi, zato kad se baciš. Ali sad imaš opet varijanta broj 2, sad više ne radiš, odnosno još malo zapaprit sa slekom, znači dok su ruke, dok je gornji dio na povišenju, odnosno ruke dok su na povišenju, zapaprit ćemo s tim da sad prilikom eksplozivnog dizanja u sklek i ruku od same plohe, da i noge idu sad u zrak. Znači, konkretno iz ovog položaja, sad se ostvario... Tako je, znači tu si... A to je ono što smo pokazivali u videu kad smo radili prsa i to sklek sa skokom. Znači ovo povišenje, da se razumijemo, može biti prilagođeno opet svakome pojedinačno kako kome paše. U startu uvijek bolje početi sa nekakvim nižim povišenjem. Ovo je šta, ovo ima 2-3 cm visine. Neki 3,5 tako. Kad bi mi stavili sad ove ploče tu na dozidalu, onda bi dobili 10, 15, 20 cm. Imamo, ne znam, stalke za sklekove koji su isto nešto više, pa se oni mogu tu svrhu koristiti. Uglavnom, vježba je sljedeća. Dakle, imamo dvije varijante, imamo i više, ali ajmo ovako se posjetiti onim nekakvim opet osnovama. Sa povišenja zapravo propadaš u sklek u sredinu. Znači, još ćemo malo ovo razmaknuti. Hoćeš ti pokazati? Ajde, već kad si kunić. Kad sam već kunić. Još slobodno raširiti, će ti trebati širina za ruke. Da, još mi treba širina, to je dosta. I tako je. I sada iz skleka... Znači tu je pozicija sklek. Čekaj, da li radim sklek? Napravi sklek, ipak na ono najosnovnije nema mislim. Ne, napraviš sklek i dolje, ne. To je, a sad probaj to spojiti bez faze, znači idemo sad to eksplozivno odraditi, bez čekanja. Cap, to, tako je, to. Čekaj, sad nemoj žuriti, sad žuriš. Sad sam požurio. Da. Sad radimo suprotno. Druga vježba je ova što si ti već ubacio, a čisto da ljudi znaju. Gore. Tako je, sad iz unutarnjeg, iz pličeg dijela moraš na povišenje skočiti. Znači imamo prvo s povišenja dolje. Ovo je ono što si radio prije, cap, pravili i sad idem iz ove. Bam gore. To. Znači imamo i opet varijantu, mogu kombinirati. I onda ti možeš, evo, ti si sad spojio na kraju kad si dovoljno spreman, kad si pohvatao pokret koji realno nije zahtjevan motorički, onda možeš spojiti propadanje pa iz dubine skočiti na povišenje. Naravno, to sve postaje puno teže kad ti ubaciš visinu, recimo, jednu ploču, dvije sad ploče. Mi je ovo već, recimo, Da. I sad ću si ja još tih
2-3 cm koliko više pobaciti. Ne, i sad sam opet ista Tako je. stvar. Ali već je sad to dublje, cap, tako je. Upravo to. I već sad kad smo kod toga, ajde da iskoristimo ovo, malo ćemo se vratiti na noge. Ti znači možeš raditi, evo, sa povišenja na povišenje, samo jednu ću vježbu pokazati, možda je ovo malo mrvu naprednija, a nije zahtjevna i nije opasna. Znači isto tako eksplozivni skokovi su unožni u mjestu, ali sa širenjem nogu. Znači široki raskroj. Dakle, tu si cap. Ili možeš ona varijanta cap. Znači opet, ruke idu dolje, to je sad već znači opet visina varira od tvoje spremnosti. Ovo je najjednostavnije, jako plitko, lako izvedemo, možeš to raditi sve i na jednoj, znači ovo, hop, cap, hop, cap. Možeš, znači opet malo mašte može raditi čuda, možeš stvarno, ja velim, nije ovo opasno još uvijek, ovo je sve, pogotovo kad su male visine, sve to igra, jako dobro djeluje na skočne zglobove u smislu jačanja, isto tako, jer je mala visina. Kad krene već nešto više, ono može biti malo stresnije nezgodnije, tako. I nezgodnije za zglobna tijela. Evo, tu smo sad, ja bih rekao, i uz minimalne rekvizite. Mislim, nekom to mogu biti male nekakve klupice doma što ima. Knjige, hrpa knjiga, fino nazidaš jednu, nadogradiš knjigama jedan stalak, s druge strane drugi. Možeš i tako, recimo Biblije, 2 Biblije. Svako od nas, ko nema 2 Biblije doma, barem 2 Biblije, ona je lijepa, debela knjiga, hop, i možeš... Dobro, to može krenuti sa starim zavjetom, on je malo tanji. Tako je, ti možeš to tako, pravi katolici znaju kako to razdijeliti. Da. Kunić se je naskakao. Da, dobro. Evo, sad je Kunić. Sad sam najviše radio. Čak ja osjećam da sam malo nešto radio ovaj put, za razliku od prethodnih treninga gdje sam uglavnom, falio mi samo cigareta, znaš, i štap. Kao niđo, spusti kupove dolje. Ja se ispričavam što ste u formi, ne. Eto. Tako je to forma. Da. Forma u garaži. Forma iz garaže. Garažna forma. Da. Znaš kak imaš ono kafanski sportovi. Tako je ovo, garažna forma. Dobra ideja. Evo, ekipica, ovo je zadnja epizoda našeg serijala koji smo obradili u proteklih 2 mjeseca. Pa drugi mjesec, da, sad evo krenuli smo dosta prije nove godine sad, tako da ne znam koliko je to. Sezona je tu na vratima, lijepo toga. Vrijeme počinje, 3. mjesec kuca, samo što nije. Tako da, nadam se da smo vam bili zanimljivi. Nadam se da ste iz ovog svega nešto uspjeli usvojiti, da ste od gospodina Jurice, gospodina trenera, uspjeli naučiti neke nove stvari. Pa dobro, od tebe ti si pokazao. Ja jesam. Ovako meni koji šable bećen, ti si onaj koji mora pokazati. Pa dobro, da, ali ja pokazio. Ti si taj koji zna. Koji zna znanje. Zna znanje. Ti si taj koji zna znanje. Ja sam ova izvršna samo, ne. Ti si upravo, ja sam ovaj šljaker. Ti si šljaker, tako je. Ti si na traci, a ja sam onaj kaj prolazi samo po hali i gleda. Da, ovo je prva sezona nekakvih treninga za iduću. Također pripremamo nešto ozbiljnije. Znači na kraju sezone za godinu dana, gdje ćemo probati pokazati neke ozbiljne treninge, također sa gospodinom trenerom, gdje ćemo i mi ozbiljno trenirati. Da, malo ćemo se morati više... Maknut ćemo se iz garaže, nećemo više biti u garaži. Da, ićemo jednu lijepu. Jednu lijepu, onak prikladnu prostoriju zvanu teretana, koja je teretana, ali onako old school, baš po našem ukusu bi ja rekao. Ima ono sve kaj nama treba. Sve što treba, a možda malo još više širine ima. Doslovce, a i visine, da, definitivno i visine. Moraš se snaći s onime što imaš. Hvala ti Jurica na vremenu, hvala ti na pokazanom znanju. Tako da do iduće trening sessiona idemo uhvatiti grip. To.